Iyo bavuze ko umupira w'amaguru ari uwa bose ntibi baba bavuga. Umva iyi nkuru yakoze benshi ku mutima. Muri Iran hari umwana ufite ubumuga bwo kutabona, amazina ye bamwita Alizera Babajani, akaba afite ubumuga bwo kutabona, aho arebana umupira na se muri salo y'iwabo. Uyu mubyeyi aratangaje cyane. Uyu mubyeyi ashyira volume nyinshi muri televiziyo ubundi akogereza umuhungu we. Igitangaje ni uko uyu mugabo afasha umwana we gukurikira umukino nubwo atabona, ariko umukino arawukurikira 5/5. Uyu mubyeyi yaguze ko akabaho abatoza bajya bakoresha bari kwereka abakinnyi tactique z'umukino, niko yifashisha amwereka uko umukino uri kugenda, kuko buri uko umukino ugenze agenda amwereka amukoreshaho kuri ako kabaho. Sinzi niba muri kubibona muri video, agenda amukoreshaho kuri ako kabaho amwereka ati barigiye aha uyatsinze igitego, bigatuma abasha kuryoherwa, abasha kumva uko umupira ukinwa, ndetse abasha no kumva amarangamutima azamutse. Dore ko uyu mwana yishimiye igitego cya Cristiano Ronaldo ubwo Uzbekistan yakinaga na Portugal, igihe Portugal itsinda Uzbekistan ibitego 5. داره نفوذ میکنه، میاد پاس اونگیزو Guys, iyo bavuze urukundo rw'umupira w'amaguru ujye wumva ko ari urukundo rwa nyarwo. Ni urukundo rushobora gutuma umugore ata umugabo we akajya kureba umupira. Ni urukundo rushobora gutuma umugabo ata umugore we mu buriri akajya kureba umupira. Nujya wumva umupira w'amaguru ujyumva ko ari ikintu kinini, ujyumva ko uvuze ikintu kinini mu isi y'amaguru, ujyumva ko uvuze ikintu kinini mu isi y'umupira w'amaguru. Ndetse kandi bajya bavuga umupira w'amaguru ujye wumva ko ari amarangamutima y'abantu benshi, abafite ubumuga, abadafite ubumuga, abasore, abasaza, urubyiruko, bose bahuriye ku kintu bita gukunda umupira. Nta kindi kintu kigeze kibaho muri Salorema ngo gikundwe nk'uko umupira w'amaguru ukundwa. Umupira w'amaguru ikintu cyose ushaka gucisha mu bantu ngo bacyumve neza, cyangwa se ngo bahite bacyandastandinga bitagoranye, ugicisha mu mupira w'amaguru. Ushobora gukorera shampiyona, ushobora gukora ibiki n'iki, ariko umupira w'amaguru ni ikintu kidasanzwe. None iyo ugeze muri World Cup ho bihindura isura, ibintu bihita bifata indi ntera. World Cup yo iri gukora abantu ku mutima. World Cup iri kuri muri Amerika ni World Cup idasanzwe, irimo ama reaction menshi. Wowe ikintu usabwa ni kimwe, kandi ukazogera nkundisha abantu, umwe tiye tubana video kuri video, mbarorebe kuntu Aisha Speed ari kurira kubera ukuntu ikipe y'igihugu ya Portugal inganyije, ikaba igiye kuzamuka mu itsinda iri ku mwanya wa 2. Bikaba bishyize mu mibare mibi yuko iyi kipe y'igihugu ya Portugal mu gihe yaramuka ivuye muri 1/32, muri 1/8 ishobora kuzahura na Espagne, muri 1/4 igahura n'Abafaransa. Ibi ni inzozi mbi ku bakinyi, ni inzozi mbi ku bakunzi b'umupira w'amaguru, cyane cyane abakunda Portugal, ni inzozi mbi ku bakunzi ba Cristiano Ronaldo, ni inzozi mbi ku bantu bifuza ko Cristiano Ronaldo asoza umupira w'amaguru neza, atwaye igikombe cy'isi, kugira ngo nawe dukomeze tumushyira kuri level nk'iya Messi. Gusa icyiza gihari nacyo nuko ibi byose Portugal iramutse biciyemo ikatambuka neza, ikabasha kwitwara neza muri iki gikombe cy'isi, ishobora kugera final igakubita na Argentine, kuko ukuntu ubonye inzira ipanze, Argentine iri ku gipande cyayo ndetse na Portugal iri ukwayo. Bivuze ko Argentine iramutse yitwaye neza bikaba ngombwa kugera ku mukino wa nyuma, na Portugal ikaramuka yitwaye neza bikaba ngombwa kugera ku mukino wa nyuma. Dushobora kuzareba ibintu amaso yacu atigeze abona. Dushobora kuzareba umukino wa nyuma hagati ya Cristiano Ronaldo ndetse na Messi mu gikombe cy'isi, byiyongeraho ko azaba ari umukino wabo wa nyuma baba bakinye mu kipe yabo y'igihugu. Ibindi kubabwira mushobora kubyumva nk'inkuru, ariko ntago ari inkuru. Bishobora kuba amateka atazibagirana, ndetse bishobora kuba kwandikwa mu mateka, bishobora kwandikwa muri record zabayeho ko abakinyi ba mbere ku isi basoreje umunsi umwe bari gukina finali zabo z'igikombe cy'isi. Ubu se wakwifuza ko Cristiano Ronaldo ari uzatwara iki gikombe cy'isi baramutse bahuriye finali, cyangwa wakwifuza ko Messi ari uzatwara igikombe cy'isi baramutse bahuriye finali? Wowe ikizabwa no gukora kuri subscribe kugira ngo amakuru meza njye kugeraho 5/5, tujye tureba na ma reaction ku ma reaction, turebe uko match yagenze, ese
Portugal yitwaye neza, ese Argentine yitwaye neza. Ubundi amatsinda yarangiye, twinjiye muri rwa rugamba rw'abagabo, aho bisaba kuba wariye, kuza wariye, kuko kuje utariye ntabwo nzi ko ziriya match wazirangiza. Ni match izajya idesida ko ikipe ikomeza cyangwa se ikipe ifata ibikapu byayo ikisubirira iwayo. Ni match zizaba zifite byinshi zivuze. Ikipe zitwara neza mu matsinda bishobora kuzayiha esprit yo gukomeza kugenda neza, bigatuma ishobora kuba yagira finali ndetse ikanatwara igikombe. Portugal abantu benshi bari bahaga amahirwe, ndetse n'uramupfumu mwaramwumvishe ko uramupfumu yatangaje ko Portugal izatwara igikombe cy'isi. Ariko uri kubona Portugal ntabwo ari kwitwara neza, ariko kuba itari kwitwara neza ntabwo bivuze ko itatwara igikombe cy'isi. Twarabibonye Argentine 2024 yabanje gutsinda umukino wa mbere, abantu bavuza induru baravuga ati karabaye biracitse, Cristiano Messi nta kintu ari bukore muri iki gikombe cy'isi, Messi n'uwo muri Barcelona gusa. Ariko ibyaje kuba mwarabibonye, mwabibonye n'amaso yanyu kuri finali. Ndakeka ko abenshi mwayirebye, finali yahuje ikipe y'igihugu y'Abafaransa ndetse na Argentine. Ni kuriya Argentine yari yatangiye nabi, ariko iza gusoza neza. Rero namwe bafana ba Portugal nimuze kugira ikibazo nimubona Portugal iri gutangira nabi, cyangwa se nimubona Ronaldo ari gutangira atari muri forme neza nkuko mubyifuza. Messi yaratsinze igitego, nubwo yagiye amasimbo ariko yaratsinze igitego. Messi yujuje ibitego 6, Cristiano afite ibitego 2. Urumva ko Messi ari gushyira igitutu kuri Cristiano, Messi ari gushyira igitutu ku bafana ba Cristiano Ronaldo. Ariko icyo mbabwiye ni kimwe, ntarirarenga, imikino nibwo igiye kuza. Ubu iki nicyo gihe ngo twicare turebe igikombe cy'isi, turebe koko amakipe yacu dukunda, amakipe turi gufana ari hehe, amakipe yacu turi gufana ahagaze he. Ese arabasha kwitwara neza muri izi group stage, arabasha kwitwara neza muri izi knockout stage, cyangwa se arataha rugikubita. Ntitwibagirwe kuvuga ko ikipe z'ibihugu za Afurika zajya ari amakipe 10, ariko ikintu gitangaje ndetse kinashimishije nuko mu makipe 10 yose yagiye, ikipe imwe ya Tunisia ariyo yatashye iviriyemo muri group stage. Ni ibintu byiza, ni ibintu byo kwishimira kuba twakohereza amakipe 10, amakipe 9 agakomeza akaduhagararira, indi kipe imwe igataha. Ntago ari ubugwari, ntago ari ibintu bibi, ni ibintu byiza dukwiye kwishimira. Kubona Congo ikomeje, kubona Maroc, ukabona Cape Verde tutaga amahirwe, ukabona South Africa itaga amahirwe, ukabona Egypt, ukabona Senegal, ukabona Ghana. Ni ibintu byiza byo kwishimira. Icyo nkurarikiye ni kimwe, uza gukurikira video yindi, uza gukurikira turaza kuba turi kuvuga uburyo Afurika yitwaye mu gikombe cy'isi. Tuza no kuvuga ibintu umupfumu yatangaje, noneho bitangaje ko bigiye kuba muri iki gikombe cy'isi. Ubwo icyo usabwa ni gukurikira 5/5, tukaba turi kumwe ama reaction ibyabaye, ndetse nuko igikombe cy'isi kiri kugenda. N'ahandi uzajya ubibona usibye hano kuri Kigali Host Celebs. Ntibagirwe gukora subscribe kandi ukomeze umwundisha abantu kugira ngo mukomeze mbaye ibintu byiza kurushaho. Ciao ciao.